Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. No! Sana mundo na ito. Sana mundo na ito. Sana mundo na ito. Sana mundo na ito. Anak. Cora, anak. Cora, agdal na ka. Agdal na ka, anak. Agdal na ka. Apay, nanang. Apay. Inaramid ko mati amin. Tapno. Tapno makaruarak ko ma. Nakapaspas na kak nga nagrepaso, nakapaspas na kak nga nagreview. Apay nga sa anak nga nakaruar. Apay nga sa anak nga board passer. Kada kami nga talo. Ti Rolly ka Divina. Nga nasisingad. Da kami nga napasnak nga nagreview. Siya lahat saan nga nakaruar. Apay nga Jack na ipasa. Jack ka. Anak. Alag nga na ita. Ada pa nakapaay. Ang nakapaay. Napayak tatang nanang. Kakakasi kailangan ng yarado. Ti Baguio. Mapagturpos na klaing ti kursok nga accountancy. Ita karimuar ti resulta ti pa nag-examine ko. Sana ka nakaruar, apay. Siyempre ka kinisilid ko manong naming lak ko ka dito yung tuloy ko itinagsangsagi. Jack, maawat na ito yung panakapae ko. Jack, maawat manong naming. Tingkay ng igan, kat may salayang napaset ti pagkasalitaan ni Cora iti probinsya ti Ilocosur, nga daytoy kadiso ti may katalo papagayam nga success story, lagip ti napalabas nga ti pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti July. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babayin ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Kaya iti program at tingalagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan niyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Gabata in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Dinggan tayo ito. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo sa cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans.
No agorder, ag text wano tumawag in cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag direct message iti Facebook account ng Yam 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yam 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 Special Letson Pork Belly ket agorder itan. Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Papagayam mi. Okay. Ito'y tuloy nga ibasa na iti pakasalitaan ni pagayam tayong Cora, iti probinsya ti Ilocosor, nga tayo pinauluan iti Panakapaay na hanggang nakapasa ti board na ni Cora. Isot ka po na nga napaiso na. Kaya tagladladingit kaya sa sila din na kabaylan nga awaten ti kinapudno nga hanggang nakapasa. Apay iso, isa nga nakapasa. Idinto dagitay barkada na, gagayem na, ket nakapasada. Apay iso ket saan? Anda talaga kasta kapan nakapaaya ko na dagayem saan. Kaya dagiti madaman nagbibuya, pakishare dito yung video tayo, gagayem saan. Ket no saan kayo pa nga nag-follow, iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenced Award, pag-follow, dito yung page na. Ket nito YouTube channel, itingkay pa kabuyaan dito yung video kaya mapsat iti YouTube channel ni paring Reynaldo Rey Fiesta Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award page iti YouTube. I-share yo sa kay subscribe kaya mapsat kang gayam. Nabimbinas tumot lang ang kay buyaan dito pagkasalitaan ni Cora into no 12:30 aging ganat alas 2 iti DCJC Action Radio DCJC Lawag. Tapos na Pilipinas mo lang tingkay panakakompleto nga panakangig dato'y pakabuklan ti pakasalitaan ni Cora. May isa ka nagitintay pagpilian para ti panakapili ti best letter of this second week idi bulan ti July. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award Search for $1 Million Amazing Story 2023 2026 Paven ka ni Reynaldo Rey Fiesta. Nangrugi tayo di 2023, 23, 24, 25, 26, 4 years na. Kadandan tayo malpas. July na, August, September, October, November. Ayan, bale 5 pa nga bulan. Malpas dun tayo ito'y 2026 Search for $1 Million Amazing Story 2026. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award. Gagayang gagawsat. Paki-share ti programa tayo da kayo ng agbibuya. Kastera Ramidek madamak nga gisi-share. Lalalalalalalan. Chireren. Sige, hindi yun. Hindi nga rod kuan. Oy, dagi na guru-uri nga premyo. Kahit ko ang ipalagip. Dagi ni premyo titunggal mangabak malaksid iti weekly and grand prizes. Ay weekly and month prizes. At nagurure ka na kayo nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Lagi di ba naman nga biboy kanak ditoy? Ada ito ni kasinsin ko nga Perlito Ruiz kasin. Perlito Ruiz and family. Di ka ipag-tina, happy watching na kayo. Okay. Nimat da Yolanda Kalumpit, Perlita Glipe Matias, kada dumapay nga madaman nga agbubuya. Thank you ti panagbuya. Hindi nga rin tuloy nga ibasa na ti pagkasalitaan ni Cora iti probinsya ti Ilocosor nga pinauluwak iti Panakapaay. Ayan. Napaay gabat sa nga nakarawar iti board na. Ayan. Iti kinaka-accountant handa ka lumaawat. Ituloy na nga rin nga iba sa ating pagkasalitaan na. Pinanpanunot ko manong nemi ti panang namnama datatang kinananang kendagi di duwakap sat ko.
Siyak di inauna manunemi kiti da graduara kunti high school kuna datatang kinanang ikalikagum iti mang pabasa ken kaanak. Tayo ito naggraduar ka kada dan pagsapulam, siya kan tubatan iti mang tulong ka iti kakapsat mo. Iso nga naggraduar ni John manunemi iti high school, nagsardeng pailaing. Tinulungan na datatang kinanang iti bangkag ngagmulo tinateng ken fruit trees ken panagtaraken iti dingwen. Awan nga rin sa bali nga naramid ko no saan nga nangipasnek ti panagbasak manunemi ket da kami nga talo da Rolly ken ni Vina. Ag best friend kam kini Vina, agraman kini Rolly. Ni Rolly ti mangar-aram kanyak manong, siyak tararaman ni Rolly, saan nga ni Vina. Ngayon saan ko pagin naklon, takonak ken kuana. No makauray ka, sige makauray ka. Naggraduar kami, nag-review kami, nag-take kami tiyak, nag-examine kami, kit idirong war, manong name. Ti resulta, nagsakit. Gabuta siyak. Kada kami nga talo, siyak ti saan nga nakaruwan. Nagpupupukak, iti kwarto, di kayat ti rumwar, manong name. Adapayin, manong panangan nga saan ko. Saan nga nangan. Madandanan nga datatang ginanang ginig kakapsat ko, manong Navy. Awate mong tikinapudno anak. Gagagan nga mapaad na tao nga mapaay, saan nga dagos nga balegi. Di gagayim ko, i-rolling ang gararim kanyak. Ni Vina ang best friend ko, di naman na tumawag. Handa ka ba'y tinawagan? Sikat mang tawag ka na kuwada ata. Congratulations ko na maon. Awan tured ko na ng tatan. Rumwar ka na. Kakayat. Awan ropa ka. Isarang ko ka rin na tao. May imagine ko na ta. Apay hanga nakaruar. Hamad gami na laing ang mga kunada. Siyak pwede kang hatuan ti grado kada kami kada Rolly ken Vina. Apay nga saan nga siyak tinakaruan. Apay nga saan ka nakaruan. Manong nimi hingga ating mawagan ni Rolly kanya. Diyak kumakahita sumbatan. Tawag nga tawag. Hello? Ano imbagam? Apay kasta sa lutsun mo. Hindi ko mapaila nga at mawag ka. Okay. Nakaruar kayo. So nga naragsak kayo. Nimsiyak saan? Saan ka nakaruar? Kiso saan ka naragsak? Na kayon kinivina tagbagay. Isa ating mo timangarim kanya. What's wrong? Abay kasta. Abay kasta. Gagang ilang ti mapaay. Ti pa nakapaay. Hamal lang siksik ati saan nga nakaruara. Kada tayo nga talo, apay nga saan nga siyak din. Apay nga hanak nakaruar. Hangami nakasta. Kada tayo nga nag-examine amin. 75% din nakaruar. Kat may sa kadagitiad dati 25%. Katuan. Agratay kanto, diya kayatan. Diya kayatan. Korang. Kinatakurot, hindi na ang mga awatan. Di pa nakapaay na. Basta, kayatan. Sige. Si Maroon Vina, naming iti mawag kanya. Anak, timawag kami, tapno laisan na. Sana ka nakaruar. Si Kamet. Hamat a friend. Kumustahan ka? Aping yung tangarog na tumawag ka. Hindi gumapay lang Sorry no, talagang tumawag ka. Kasi ka man, di ka man tumawag. Tapno congratulations kung kumamat kanya. Diyan maawat na di pa saan ko pa nakapasa? Vina. Napiyapay ka na kay Queen Rolly. Gagangay dahit ha, agritek kanto. Diyan kayatan. Ano ang rodlatan? Napiyapay ka na kayo. Agritek kanto. Ano obra yung itan? Kasi siyempre ha, renogyan min nag-apply. In-apply mi amin. Conforme nila at sino tumawag.
At dan 2 bulan ko manunaming akasto iti raramidek, idi sumarungkar na Uncle Henry. Anak, himayan nga mismo dito yung uncle mo nga Henry. Sikat igagaran na. Iso nga rumor ka. May kisangok yung kuwan. Ano yung baga kanyak na Uncle Henry? Tatang, kat, rumor ka ata, mamuam. Linagip ko manunami ni Uncle Henry kat kasinsin ni Tatang. Nalasingad na nga kasinsin. Nabintas ti biyag da Uncle Henry manunami ta businessman isuna. Da negosyo na di vegan manu. Groceryan sa. Gite ko. Si Mangwaken ko na. Ape sa mo may sarang teropam. Nakakapay nakadumog ka. Mabinak, Uncle. Kaputi pa nakapaay mo. Saan mo lang siksikat isa nga nakapasa? Iso nga mayak, taka sa pulak tigas kan ka. Apa yan, Uncle? Ada grocerya. Kit ka dabakanteng kasir. Kit kahit ko nga sikat alay. Pangururayam iti ulit nga panag-review, ken panag-take iti board, agretake ka, nagtrabaho ka kanya. Pero saan nga masayang ti interpos mo. Makapagtrabaho ka matkat orehang ka nakapasa. Alayin ka. Kabailaham. Sige, Uncle, kaya nagyaman at tadi kagad nakapupukla to di balayo. Nagradwar ka na siya, agtrabaho ka na. Tagretek ka to. Hindi akong kaya, Uncle. No. Baga di mo kaya, jakon kayo at pahit di mapaay. Kasi nun agretek ka. Hanak na ta makapasa. Di nakasaksakit, nasaksakit manin. Iso nga saan ko laging kararamidan. Bahala ka, basta ako may kagtrabaho kanya, okay? Sige, Uncle. Kasta nga root tinapasamak, manong namig at maragsakan datatang kininanang kandi kini kakapsat ko. Tamayobrak bitlang di turpos ko. Ken, at maitulong ko kadakwada. At maitulong ko kini John. So ako nak kini John. John, oreno, gagangir la kahera. Dakal matipas pasuldo na Uncle kanya. So nga, again roll kanton. Siya ti makamukin ka. Kasta nga root tinapasamak, agbalawak. Di mo tila umawag yung dagit dua. Aging kama nun nami nga iti may isang kamalem nga kaadak iti grocerya. Nakitak ida. Nagkuyog dagit iti dua. Kunak tupay nga mingkat. Nga napudnot panagayat ni Rolly. Imbawing nan ti panagayat na kinivina. Simragdama ng nami kat na groceryada. Aging gang hindi makita ida aksarsarunuda nga iti counter. Ayan kung a counter manong name iti nagpilaan da. Manong name amok malasin dak to na masid ganda. Ni vina ti muna manong name nga nagpakwenta panagbayad. Sa anak mulata kumit kita kadakwada nakatutok ak manong name iti screen, computer. Hindi baga akong manong name ti bayatan na. Di na pala nalasin. Sumaruno ni Rolly manong name sa nakalasing kanya. Hoy, Kura. Kura ko lang? Di Kura. Alas sikaman kaya. Uwen, gagangayak la kahera. Kapatasaan ang karoon nga nakapasa. Nagkuyog kayo. Kapag nga nag-date, kung naktubing kami nga kahit agbagay. Uy, awan na nyaman na relasyon mi. Nagkita kam lang. Aksident na nga nagkita kami. Naging nga, nakagrocery ako na oras siya ko na naman. Apet na kayo. Mandama ka mga nagpapalo up. Imbag kang kaat, ada trabaho mo. Kimta kam nga rod. Ori no board passer kami. Awan pa'y pagtrabahuan mi. Naging gaman ng naming at imtengan tinak pa nag-review. Diyak kumakayat.
manong naming inalukoy da. Anang orti serboy na anak ka naggraduar ka ti upat nga tawan. No di kagtek ti burot ulit. Wen magkamin manang. Please manang. Kakaasi da tatang nga mangyananay. Ti para kanyak. Saan ako mapalang ka nag-enroll Kaslamat lang kina Angel Henry, manong name alukuyan na. Pati ni Rolly, ni Vina. Padasek, ti sa balipagong daway ko na. Nag-review ak nga road, manong name hingga nagtekak. Ket kalpasan examination. Kaya may naksinundo, manong name ni Rolly. O, kumusta? Okay ka dimant lang? Okay, mat. Kasla idida mo. Alam, makarawar ka doon. Mekan, apa pananta? I-treat ka. Kat gapota na panagdekak na talaga nga siyak daya ito ni Rolly kat saan nga inarem manong nemi ni Vina. Tadan nubyo ni Vina. Kadan trabaho din agpadpada manong. Iti baga manong name ni Rolly ti I love you. Saan ko baga iti I love you too. Pinarakop nak manong name ka ti ragsak na sana inamalan di kiti bibig ko. Ngin nagpatinggalaing dita. Naragsak isuna, naragsak akabat ad-addan ti ragsak ko manong name idi rumwaran ti resulta ket ne nakarwaran. Yes! 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 Nagsasarong di tawag ko manong name ni Bina. Congratulations gayem. Saan ka labas na nakapasa? At ka ti top 10. Number 7 ka. Si marunong ni Rolly manong name nga timawag kanya. Ket dananang kid natatang inarakop da. Kastamatan kid dua kamsat ko da John Ginifi. Haging ga ni Uncle Henry tinaudi nga timawag. Congratulations kung naktupay ng kengkag. Sagana ka, isagana mo ti amin nakasapulam. Dahil tibagak ka kumpanya mapamo pag-applyan. Hingga-apply. Uncle, ang mga no, kang agpas, agnag-negatibo. Top-notcher ka. Makita mo. Na pa nakaroon nag-apply manong nimigit kunada ag-report acto din no Lunes. Iti na nga ito ang dagos ng posisyon. Kapag nga tatatap na tiyera, agad na nga ito ang posisyon ng dagos. Nakaragraksak kami manong name, nagtrabaho ak nga road kat panagkalinti sweldo kumanong. Kaya nga direktor pusen ni June manong name, isumat iti panangayat di nga Rolly nga gasawa kami. Imaydan nga asawa aging gama ng naming nga nagkalaysa kami kat ididumteng tirabi. Kamuod dyan na. Kalpasan iti pan nakapaay mo, ididamo. Saan ka nga napaay? Saan nakmat nga pinaay? Si kakensyak midla tagasawa, sweetheart. So, Cora, Rolly, Rolly. Namin pinsan nga rodin nga nagmaymay sa manunimi ti bagim. Ti puso kenrek nami kini Rolly. Wan nagmaristorosas dahil nga rabi kan kanayon nga rabi. Nadanmat nga dagos manunimi ni John iti pagtrabahuan kalpasan na naipasana. May san nga civil engineer su. Nadan kami ti kabukbukudan nga balay manunimi kini Rolly at kasideg ti family house mo. Nagturpos maten ni Vicky manunimi ti kurso nga nursing na irwar na met manunimi ti board na kahit may san nga registered nurse. At damat ten trabaho na. Tatatan kininanang manunimi anawayan mi idan sa kay una yung nagbambanog tadta kami nga anak yung agserbi kada kayo ko na. Huwag manong nagasawa maten ni June kahit nagasawa maten ni Vicky kahit ni Vicky ti kadandan na kan di pamilya na datatang kininanang. Ang kakaruba kami matlaing ano. So nga nakaragraksak kami.
Naroon na kadatatang kinanang agkagailang agbangbangkag ka nagtartarakin tiningwen. Kaya napagturpos na kami amin ket napintas ng papada ti binangon mga pamilya da kaming anak datatang kinanang. Ti panakapaay ket may sa daytoy nga paset ti bihag na ituding. Huwag manong nemi. Na ituding nga panakapaay na ituding met apa nagbaligi. Dito nga rin ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay tila ingmo nga nang ibasa, manong nemi kat sapay kuma, dadamat na ibatik nga adal, liliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadigiti padak ka nagbuya ka nagdengeg. More power to your program. To yagyaman nga pagaya mo, Kura, iti Lokusor. Thank you, Kura. Thank you mat kadagiti nagbuya kas ni Janet Balcubero, ni Carlos Akupan, Compadre Carlos, kanya Comandre Hansid na Akupan, Josephine Estango, ni Matda Yolanda Kalumpit, Perlita Clipe Matias, ni Paring Boy, Rogelio Boy Baldonado, ken ni Adelia Mendoza Baldonado. Ni Tina Paharit, agramaten ken ni kasinsin ko nga Perlito Lito Ruiz, ni Perlita, ni Matda, ken da dumapay nga nagbuya. Kas ko nakitay, nabimbilas met lang yung kato ulit buyain into no aldaw, 12:30 nga alas 2, dati program at tingang lagit tinapalabas, Idi Action Radio DCJC Lawag. Ya? Tapos niligas na kat makumpleto iting kay panagdengeg. So nalang ang toto na, matagtakan kay lang tikadong nga commercial ti program tayo. Overall number 1 ti program at tingang lagit tinapalabas kalyan. Kasla, nudumteng data nga oras kasla may sang istasyon ti dengdenggen dagidagdengdengeg kan nakidagbiboya. Salamat naman. Iti likodan nga manon nga dekada nga inta ay adat sango ti microphone nga gibasbas at surat iti kaadto nga programa tayo. Thank agamyaman tayo kini Apo Dios tay inikanak iti talento sa guday ng painakanyak ket ipapaay ko iburburay ko dito nga talento. Agyaman kini Apo Dios nagtultuloy iti na kanya kakiret ken piksa ken biag tab nagtultuloy palag dito lubong ngagserbi ken kuana ken Apo Dios ken nagserbi iti padak nga tao. Thank you very much. Akikita tayo tumanin madamdaman.